Veliki pozdrav za sve vas koji nas gledate. Ja sam Elmina i ovdje smo danas ja i Emina. Želimo malo da vam damo više informacija o samom online biznisu kojim se bavimo, usput da odgovorimo na neka pitanja koja često dobijamo. Kao što sam rekla, ja sam Elmina. Živim u Michiganu sa suprugom i naše dvoje djece i online marketingom bavim se već otprilike godinu dana. Inače sam zaposlena, radim full time u zdravstvenoj industriji gdje sam production support, ali se ne vidim tamo u nekoj bliskoj budućnosti, jednostavno u nekih 5-10 godina želim jednostavniji život, želim ranije da idem u penziju. Sa mnom je danas Emina. Ćao svima, ja sam Emina. Živim na Floridi sa mužem i dvoje djece. Inače sam radila u bankarstvu 15 godina. Tokom pandemije sam radila za government i bila sam under contract posle 2 i nešto godine sa njima. Oni su me poslali na layoff. Prije 6 mjeseci toga sam počela da se bavim online biznisom, tako da sam imala, hvala Bogu, backup plan. I od tada ja se bavim, evo kao što sam rekla, već 2,5 godine, ja se trenutno bavim ovim online biznisom. Emina, ovako, nekih pitanja, ovdje svakakvih ima, ja ću onako da napravim neki... Naravno. Šta mi tačno radimo u online biznisu, u online marketingu, digitalnom marketingu? Šta mi radimo? Znači, naš rol je mentorship and coaching ljudi koji su zainteresovani da počnu ovaj biznis. Znači, mi njima provide training, svu totalnu support da bi oni uspjeli ovaj biznis. Znači, it's attraction marketing, ne prodajemo ništa, ne idemo tamo da rekrut ljude, znači što ja jako volim, ne volim da smetam svojim prijateljima i svojoj porodici i ne trebaju mogu i da radim biznis i bez njih. Naravno, ko god želi, dobro je došao, ali to je ljepota ovog biznisa, znači da mi radimo samo attraction marketing, nama ljudi dolaze sami, znači ne moraš rekrut nikoga, ne moraš prodavati ništa, mi surađujemo sa kompanijom koja je već 50 godina u ovome biznisu i naravno oni sve ostalo u pozadini rade za nas, a mi samo se bavimo marketingom. To je jako bitno i mislim da ovo jako interesuje sav svijet koji želi u ovaj biznis, da nam je kompanija sa kojom smo partneri jako stabilna i već dugo vremena na marketu. Jeste. Šta još imamo? Da kažemo? Koliko teško je početi, u stvari pokrenuti ovaj biznis? Koliko vremena se provodi i ja ne provodim baš nešto tako, kao što sam već rekla, radim full time i odvojim nekih možda sat, 2 vremena da sve to završim. Jeste, mi naravno možemo da napravimo svoj schedule kako nama odgovara. Ja kad sam, krenula u ovaj biznis, ja sam radila, boga mi, po 60 sati sedmično, po 10 sati na dan. Baš sam previše radila overtime-a i nisam puno mogla da provodim prvih 6 mjeseci u ovom biznisu, tako kao što si ti rekla, sat, 2 na dan i to je to. Ali naravno sad mogu da se posvetim više vremena. Znači, inače ujutru nekad kad ustanem, odradim što trebam da odradim, onda nastavim sa svojim danom, imam moj sin od 12 godina, tu sam sa njim, znači čitavo ljeto, ne moram ga davati u daycare i fleksibilnost, što je bio jedan moj veliki vaj da počnemo biznis i preporučujem svim mamama da nam se pridruže, da bi mogla da provode vremena više sa svojom porodicom i sa svojom djecom. Tako smo isto i mi naravno odlučile i kao što sam rekla, ne moraš provesti previše vremena, ti svoj schedule praviš, trening je video base, znači ti radiš stepen po stepen, Elmina i ja smo tu, a i naravno naša community koja ima preko 200.000 business ownera već u ovom biznisu i dosta naših Balkanaca je već u ovom biznisu, tako da smo svi jedni drugima podrška i ne treba previše i dugo vremena, znači otprilike trening može 2-3 sedmice treninga i vi već možete da pokrenete vaš biznis.
Da, sam trening koji imamo je jako dobar, znači već prethodno snimljen i onda pratiš sam po sebi, naravno koliko se ima vremena Jeste, da jeste. se sve to radi. Jeste, moram da napomenem da trening koji mi dobijamo, znači marketing i uče nas o tome kako da koristimo znači tehnologiju, social media, ads managers na Facebooku, YouTube, Google Ads, TikTok, znači kompletan trening, advertising, social media, što se inače plaća možda do $20,000 na univerzitetima danas, a mi to dobijamo sve uz ovaj biznis kada se pridružimo. Sad jako puno, baš hvala ti Emina što si to spomenula, taj za digitalni marketing, jako puno vidim tamo da se pojavljuje kurs za digitalni marketing, a mi sve to same ovako u treningu sve dobijamo za tako reći džaba. Jeste, apsolutno. Znači ljudi kada odu na trial i kada plate to $149, što je refundable, 30 dana mogu zatražiti svoj novac, dobiju sav marketing i kompletan biznis model da pogledaju, da vide o čemu se radi, onda da odluče da li žele ovaj biznis ili ne. Zato je jako bitno, ja volim da kažem svima koji su zainteresovani za ovaj biznis, jednostavno da odgledaju webinar. Jeste. I ako nešto ni im je tamo nejasno, svakako da odu na trial. Tih $149 koliko košta trial, kasnije kad se uđe u biznis, to vam je za sav trening koji ćete normalno da imate. I usput biti gost naše community, našeg Facebooka, ja mislim da je velika čast. Mislim, tamo naše sve business ownere i učiti sve, mislim, detalje o ovom biznisu. Jeste. Znači ti, kao što si napomenula, Elmina, jeste, znači njihov prvi korak je da se registruju na našim websites, da pogledaju taj besplatan webinar od 90 minuta. Ako u slučaju nemaju da pogledaju svakog utorka i četvrtka što imamo jedan večeras u 8 sati PM EST time, mogu da nam se javi, mi možemo poslati link da pogledaju reprizu kad njima odgovara. Posle toga znači mogu otići na taj trial 30 dana da vide je li ovaj biznis za njih. U tom trialu dobit će sve, sav kompletan program i sve informacije kompanije sa kojom surađujemo, kako smo plaćeni, koliko smo plaćeni, koliki je investment, početni kapital i sve da bi oni krenuli ovaj biznis. U slučaju da ovaj biznis nije za njih, naravno mogu zatražiti refund i ništa. Hvala vam što ste pokušali, jer nije sve za svakoga. Ukoliko žele da nastavi dalje, onda će oni da bukuju coaching call sa našim coachem, gdje će oni da nađe pravi plan sa čim i kako da započnu. Znači, ovaj biznis je idealan za svakoga, da li imali iskustva ili ne, da li ste zaposleni ili ne, jednostavno je fleksibilan, globalan. Ja moram da napomenem da prije godinu dana Elmina je krenula sa mnom u ovaj biznis kad sam ja bila na odmoru u Turskoj sa familijom. Tako da sam ja bila tamo i Elmina je se meni javila, znači vi možete sutra, kad odete i ako želite da se vratite i u Bosnu, sutra možete da ponesete svoj biznis sa vama i da radite ga i iz Bosne, i iz Srbije, iz Hrvatske, i Makedonije, bilo gdje u svijetu. Tako da vrlo je fleksibilan, na plaži, gdje god hoćete. Birate svoj ofis, znači gdje god da se nalazite, svoj ofis birate, radite odakle god da želite. Jednostavno niste vezani. Meni je to stvarno super, jer Jeste, nije život samo 9 do 5 posao, jer znam, radila sam i stariji sin, mnogo puta sam napomenula, mi je provodio u školi u prije i poslije programa od 7 ujutro do 7 navečer dok sam ja išla na fakultet, radila full time u banci i znači gradila tu neku karijeru za neki obični paycheck. Trebam da napomenem da ovdje znači samo je nebo granica što se tiče income. Hvala na tome, baš super što si to spomenula. Znači, biznis je veliki potencijal, buildate svoj biznis kako vi imate svoje vrijeme i jednostavno, kao što je Mina rekla, nebo je granica. Još jedno pitanje koje često ja dobijam, znači, šta je potrebno
pokrenuti ovaj biznis? Koliko novca treba da se uloži na samom početku? Pa sve zavisi, mi imamo toliko, znači prvi je korak taj trial, pogledajte, mi imamo toliko različitih tih paketa koje možete da odlučite. Uglavnom je affordable za svakoga i trebam da napomenem da mnogi ljudi trebaju da razlikuju da šta je job, šta je business. Da. Mi vam ne nudimo job koji vam daje pay stub i set schedule 9 to 5 i da im morate se pojaviti u ofisu 9 to 5, da morate raditi set schedule, da morate tražiti od nas kada hoćete na vacation. Znači, to nije to. This is not job. Znači, ovo nije posao. Mi vam nudimo business gdje je zarada neograničena. Znači, mi sve dobijamo jedan te isti trening. Svaka od nas sve zavisi od nas koliko radimo. Naravno, neko ko stavi 1 do 2 sata svog vremena, koji uloži 1 sat svog vremena danas, ne može zarađivati možda neko ko radi full time. Iz početka, ali kasnije, naravno, treba da se buildi, kao i svaki biznis. Znači, mi vam nudimo biznis gdje imate fleksibilnost, gdje možete ponijeti svoj laptop i ići u Bosnu, ići u Hrvatsku, ići u Srbiju, koliko god hoćete da možete da radite, zarađujete preko svog telefona, gdje god ima internet konekcija. Znači, pravite svoj schedule, tu ako vam dijete ima doctor's appointment, ne morate tamo tražiti, ako da li imate PTO i da uzmete vacation ili ne treba vam to, znači nudimo totalnu fleksibilnost. Znači, to je biznis. Kao i svaki biznis, nijedan biznis se ne može početi for free. Znači, to ne postoji. Ja često uzmem primjer, recimo danas, da neko bude vozač kamiona, ali često naših ima koji voze vozač kamiona. Svaki od njih morao, znači, da položi CDL license, da plati za to. Onda su morali da ulože u svoj equipment, prikolica, kamion i tek onda da urade sav license i sve i da krenu u taj biznis i da zarađuju. Tako je ovaj biznis. Znači, kao i svaki offline biznis, i ovaj je isti koncept. Znači, to mora da se razlikuje prije nego što odlučite da krenete u ovo. Da, to si lijepo rekla, Emina. Samo što sa online biznisom jedna velika ljepota ovog biznisa je što niste vezani za jedno mjesto, nosite ga. Jednostavno, ja volim to tako da kažem, nosite biznis. Jeste, ja uvijek kažem sada, ja kad odem sada u banku da napravim transaction, ja sam kad pogledam onaj tamo kad sjedi u ofisu, ja dobijem anxiety attack i se sjetim koliko sam ja vremena provela tu. I meni ne bude dobro i zahvalna sam na ovom biznisu što imam tu fleksibilnost da nisam vezana za mjesto i za ofis. Ja se isto tako osjećam i jednostavno volim da kažem, jednostavno mi je žao što nisam prije našla ovaj biznis i prije nisam krenula u ovaj biznis. Da. Ali eto, bilo je kako bilo. Bilo je tako bilo, isto kao i ja. Ja sam pokušala stvarno mnoge i radila sam kao free broker, agent i pokušavala sam sve nešto da radim, ali nije valjda bilo suđeno, znači nama dođu stvari kada je suđeno da ih pronađemo u našem životu i tako da ja mislim da smo ja i ti počele u pravo vrijeme. Da, baš tako. Ja bi ovaj razgovor da privedem kraju. Imaš li ti, Emina, još nešto ovako da dodaš? Naravno, želim svima da poručim, znači da se registruju na našim website, da pogledajte webinar, odu na trial, nemaju šta izgubiti, vide je li za njih ili nije. Nemate se čega bojati, znači ovo je legalan biznis, taxable, na kraju godine ćete, ako ste u Americi, dobit ćete 1099, da radite forme, znači nemate se šta brinuti, toliki naš narod je već u ovom biznisu, tako da ako mislite da je nešto prevara ili nešto ovo, znači ne bi bilo ovoliko naših ljudi ovdje i ne bi ja i Elmina došle ovdje ispred vas i govorile o nečemu što nije zakonito. Ne, a ja sad moram da se vratim na početak. Naravno. Sam kretala
kad sam odlučivala da uđem u ovaj biznis. Meni je jedan veliki plus bio, jer jednostavno ad preko koji sam gledala i bila je naša žena. Jednostavno mi je to davalo neku snagu i zvučilo mi je obećavajuće. Jednostavno, Jeste. zašto bi naša žena bavila se nečim što mada da... Tako je. Isto tako i sa moje strane, ja pozivam sve naše Balkance da radimo sebi, jednostavno dajte sebi priliku, pogledajte o čemu se radi, možda se pronađete u svemu ovome. Jednostavno, biznis je veliki potencijal, probajte, pogledajte. U samom trialu, kad se budete odlučivali da krećete u ovaj biznis, dobit ćete papire gdje treba da ispunite formu za taksu, tako da je biznis 100% legalan i... Tako je. Hvala svima, hvala tebi Elmina što si me pozvala i naravno Elmina i ja vas očekujemo na drugoj strani da započnemo našu finansijsku slobodu i da gradimo svoj biznis zajedno sa vama. Mnogo znači, jer jednostavno danas nam ovi poslovi ništa više nije ni sigurno, ne zna se kad će ko otići na laid off, kad će ko dobiti otkaz. Situacija je takva da treba da se traži nešto novo. Jeste. Hvala tebi, Emina, hvala tebi, Elmina. Jako zauzeta i hvala ti baš na izdvojenom vremenu. Hvala tebi. Pozdrav svima. Ćao.